Pozdrav youtuberke, dobrodošli u novi video zapis. Danas radim specijal za 100 suba. Mnogo hvala tobe, a mi idemo odmah u klip. Pitanje postavio Todosijević Aleksa, koji ti je cilj na JT i može plus? Znači, cilj na JT je da zabavim vas, to jest vas gledalce, i da veliki pozdrav za tebe, Aleksa. Sljedeće pitanje postaje Mihajlo Miki Stolić, da možeš da biraš da li bi uzeo najbolji komp na svijetu ili milion suba. Pa radije bi uzeo milion suba jer je bio od tolikog velikog kanala, zarađivao velike pare i naravno kupio bi si onda tada kompjuter dobar. Sljedeće pitanje postaje Mirković Pavao, jel snimaš na YouTube radi novca ili radi zabave i može poz? Znači naravno snimam radi zabave i da, veliki pozdrav za tebe, Pavao. Sljedeće pitanje postavio Kevin JT Kevin, da li bi ostavio curu zbog YouTube-a i može poz? Naravno ostavio bi curu zbog YouTube-a, zašto da ne, ima i drugih, tako da veliki pozdrav za tebe, Kevine. Sljedeće pitanje postaje Jovan Policevski, zašto služi JT? Služi da bi mi ljudi mogli trošiti jebenu bateriju na mobitelu i trošiti struju na kompjuter da bi gledali YouTubere. Znači veliki pozdrav za tebe, Jovane. Sljedeće pitanje postavio Kristijan Jurkiv, zašto si počeo da snimaš za JT i pozme? Pa brate, snimam radi zabave i veliki pozdrav za Jurkiva. Sljedeće pitanje postaje Pika JT, Clash Royale ili GTA, pa naravno Clash Royale. Sljedeće pitanje postaje Matej Duspara, koja mi je omiljena igrica? Omiljena igrica mi je Clash Royale i GTA 5, tako da veliki pozdrav za Mateja Dusparu. Sljedeće pitanje postaje Speller Steam, koji ti najyoutuberi pozme? Najyoutuber mi je Private Molester, jer većinom on snima Clash Royale i mnogo mi se sviđa youtuber i mnogo ono dobro edituje i sve, ima jako dobre gameplayove, tako da jedan like za njega i da, veliki pozdrav za tebe, Speller. I zadnje pitanje postavio je Kenan Neđimović, čestitam za 100 subscribera, brate, mnogo ti hvala. I evo, to bi bilo to što se tiče ovog video zapisa. Ako ste uživali u ovom klipu, ošinite like i subscribe, a mi se vidimo sljedeći puta, do tada veliki pozdrav.